Kia ora te iwi e haere ake nei I te Karere tangi apakura ana te iwi o Ngāti Whātua ora kei I tēnei wānei. Ki tēnei whakawe kāpara I kiriuka mo te whenua te whānau me te tika ara kia Sharon Hawke. Kei te rere ngā mihi ngā kahika o tēnā rohe huri noa I tika a Māui I te kaha o ngā hapori ki te whakarite-rite I a rātou anō mo huri pari Vaianu. He uri Māori anō kua whai taitara UFC ko Ulberg I whai I te tātua papatū o te reanga light heavyweight I Miami. Nō reira kei ngā manu hōnenga, kei ngā manu ti ori o te motu tau mai anō ki te Karere I tēnei rā. I whakapetongoia Sharon Hawke ki te hīkoi ngā tapuai o ona mātua o ona tūpuna I roto I te whai kia pakanga mo te mana o Ngāti Whātua o rākei ko te taiatanga me te māiatanga hei korowai mōna. E tangi apakura ana tōna iwi I tēnei wānei ki tēnei whakaawe kaipara I kiri whakauka mo te whenua te whānau me te tika. I tōna tikanga kia whakanuia tōna huringa tau ono te kau māwhā. Engari kei te mō tea kētia ia, no tōna tūpāpaku ka whakahokia ki tōna iwi I ora kei hei aha, hei mai moa, hei mai oha, mā rātou. He wahine whakapono nui ki te kaha o te tangata. When people are oppressed, they rise. He mātāpono I arahi I tōna oranga katoa ki te tohe mō Ngāti Whātua o rākei. Kia Sharon e hara ko te rawa e aro nui ana ki te moni, engari ia ko te whakapau kaha ki te hiki I ngā whānau I roto I ngā kaupapa whare, hauora me te mana tika. For us, our wealth is about our people. That is our bottom line. Hei tāngata whenua o tāma ki makaurau I mau ia I ngā haipapa nui o te manaki. Our job is to manaki. We are the tangata whenua. Our job is to make sure that everyone that comes to our shore knows who we are so we can suss who they are and if they bring with them good things for the rest of the communities of Auckland. I toro atu taua haipapa ki te tiaki I te moana. So Ngāti Whātua rākei have always been a coastal people and so the effects of the original sewage outlets for Auckland City was on our front doorstep. I tere hoki ia ki te whakai I ngā whanaketanga pai I te wā I puta mai ai. They have pulled out all stops, especially for Okahupe, and have been in constant communication with us. So I appreciate that. I tū anoa Sharon ki mua I ngā rārangi tohe e whakakiki ana ki te whakahe I te pire mā tā pono o te tiriti. Without this voice, how can our mokopuna have a vision to be the best that they can be on their own whenua? Ka hoki mai a Sharon ki o rākei a pōpō he rā ko rāhuitia mo te whānau me Ngāti Whātua o rākei anake. Ka pōhiritia te mutu hei te Wenerei me te taite a ka nehua ia a te praere. We ask ourselves, what? 49 years ago, my brothers and I followed our father and mother over the harbour bridge on the Māori Land March. And you honour us by replicating that activity. I tēnei wiki ka whakanuia, ko koe, mārena mane, te Karere. Kei te tuahine ka roha o Āperira, kia rere atu koe ki o tūpuna taia whio te pō haere atura. Hoki rawa mai kia tātou ngā manu toi te ora, toi te kupu. Kei te rere ngā mihi I ngā kahika o tēnā rohe huri noa I tika a Māui. I te kaha o ngā hapori ki te whakarite-rite I a rātou anō mo huri pari Vaianu. He huripari mo te wā poto, engari he huripari I tuku I te aneatanga ki etahi rohe o te ika, pēnei te waipuketanga me te hikokoretanga. E hia kainoho I mate ki te whakarere I o rātou kāinga. Kua
whakakorengia ngā whakatūpato mo te hau a tāwhiri mātea i Anei. Engari, kei runga tonu i etahi rohe i raru nui, te karangatanga ohotata e iri tonu ana. Hei tā te kahika o hauraki i taringa whakarongo ki ngā tohu me ngā whakaohiti i puta o kawanei ki te marea. Nā tērā, kāri pērarawa te kino. Nō ngā rā tata nei ka maroke te papa o te awa o puke tata ana ki himatangi. Mate katoa ana hoki ngā tuna me ngā ika i roto e noho ana. Kei te rere te karanga i a Justin Tāmihana o Raukawa ki te au ki te tonga ki ngā whānau kia taki mākara atu rātou ki te awa, ki te āwhina, ki te tiaki i ngā koiora e ora tonu ana o tira ki te kimi kāinga hall mō rātou. Ko tā Hayden tūroa o te iwi noho tata ara o Ngāti Tūranga, me āta whakatefa i te take i huake ai tēnei parekura ki tō rātou wai tapu. Anei rā a te kakenga Kawiti Bashara o Taiuru. We can't wait for the science, we can't wait for the Crown to say go ahead. The response is required now. We don't want to see our tuna suffer. He Huarere mātou, mātou katoa, rangitāne, Ngāti Apa, Ngāti Raukawa hoki, koira te whakaro tuatahi. Kei te pauri te ngākau, te nunui te pauri o tēnei wā, I kite ai, te mate o tātou nei taonga, I roti e puke. I te wiki kua tahake, kua mimiti haere te roto o puke e tata ana ki himatangi tātahi te manawa tū. Kua mate haere nā taonga o roto, pērā I te tuna me te ika. We got notified by DOC yesterday afternoon, and the pānui went out to all of our whānau, and just the impact that it's had is phenomenal. Tino whakaro I tēnei wā is just to identify and capture as many tuna as we can. It's really great to see we're getting a variation in sizes, and then we want to relocate these as best we can to a suitable location. Nā Justin Tāmihana o Ngāti Raukawa te au ki te tonga te ki, kia tai mai ngā wānau ki te manaaki, me te tiaki I ngā more utuna, ka kore kāinga I tēnei wā. We're certainly not going to be able to remove everything in here, but I think tangibly what can be removed and saved, we should take every opportunity to do that. Our first priority is to look after the tuna that are alive, to care for the life forms that are in here. Ko Hayden tūroa o Ngāti Tūranga tērā e waka kāwana I ngā iwi maha o te ro enei, ki te ata mātai, ata aru ki te raru nui I Pākia ki o rātou roto wai. Need to start an investigation team made up of all three of our iwi that will lead DOC and Horizons, because both of these entities in some form or another are responsible. Ko aki te papa ata whai, kia whai oranga ki roto I tēnei wāhi, I aua wā I te pai. Engari I kaha mimiti haere ngā puna rau me katoa, a pūtia nei a tangata nei. Nā reira kāre anō kua te ine hia I ngā mahi I te oranga o tēnei kāinga. E a wanga ana a Grant Huela rāua ko Debbie Te Puni ki te oranga tonutanga o ngā wairiki o ngā iwi I raro I te mana o ngā kamupene a waho I te kāinga nei. Ko whakahea mātou ki ngā mahi o te drainage board, ngā rōpū pēnei, ngā rātou te mahi e whakataha I te wai ki wāhi kē. Rangitāne response is to basically bring all of our iwi, our hapu, our whānau together to work on this collectively. We have our treaty settlements and, we have statutory acknowledgements, but at the end of the day, it's not actually about that. It's about all of us who have hononga to this wāhi tapu. He pirangi nō ngā uri o ngā iwi nei ki te kōkiri kōtahi ki te waka tika I te raru matua o te wā, arā kia piki ai te ora o te wenua me te wai. Look, I think we're past iwi consultation. Look, this is what government management looks like. This is anei te hua. Yeah, so it's failing us. It's failing the lake. It's failing a crown jewel in this area has failed it. Our tupuna came here, our Pākeke came here, and we want our mokopuna to come here. If this continues to happen, then we won't have any of that. There'll be nothing here for our mokopuna. And the stories, the pūrākau, that we have around this site are very important for us. E wanga tonu ana nā iwi e toru ki te takahi I te aro matawai o kawa mo te raru nei, tai hoa ake ka waka hoki kōrero. Te kakenga Kawiti Bashara, Taiuru News.
E tiwi hei muri ake I ngā whakatairanga. He uri Māori anō kua whai taitara UFC ko Carlos Ulberg I whai te tātua papatū o te reanga light heavyweight I Miami I Nanahi. Ko ki mai anō ki te Karere, he uri Māori anō kua whai taitara UFC ko Carlos Ulberg o te Ātiawa me ngā iwi o te tauihu I whai te tātua papatū o te reanga light heavyweight I Miami I Nanahi. I whara ia Ulberg tōna turi I te wainga nui o te tauwhāinga te rauna tuatahi o te whawhai. I te whakatika ngā kai whakahaere me te kai wawao ki te whakakore I te whawhai I te mutunga o te rauna. I te ngākau kōrehu tōna Huarere Yuri Prochaska. I aroha nui rawa ia kia Ulberg I te kite ngātu kua whara tōna turi. Engari nā tana horoko kūtanga ki te karahi I te niho. Ka whai oranga nui a Ulberg ana ka tau te pīhuka mā wī. Ka mutu I reira, nā reira, ka toa ia I te rauna tuatahi. I runga hoki I te waiwai ora ko tahi anake. In my mind, I was like, okay, well, now we have to try and adapt and move on and see how we can work from this and in the end he came in and we caught him. So yeah, I think I just had to put more sting on my shots, a bit more sting on my shots, which paid. That's what it's about. It's about getting those moments, and we found it. We found that one kill shot, and he said he could hunt me, but you can't hunt what you can't kill. Ka pai e hoa, ka pai. Mo etahi o ngai tātou ko te tū hei kai tākoro mā te kapa ōpango, tētahi o ngā tino moe mai a o te ngākau. Engari, ka mutu taua Wāhanga, ka anga kihea. Mo tētahi uri no te tai rāwhiti kua haere ia ki te wāhi, ki wāhi ke, ki te kimi oranga mōna. Ai naene a kua tau tāna noho ki roto ahi Treiria. Kei reire ia e hāpai ana I te ao tunu kai. Me te aha e whai ingoa hōana I te ao pakihi. Ko Hosea Gia no te aitanga māhaki me ngā ariki a kai pūtahi tāku e kōrero atu nei. Kei reira e whanake ake ana I tētahi ara rereke. Mo te roanga atu, ko huri atu ki te tai pāki, a kei reira te tauti rairaka nei a Matapae Smith. Matapae. Tēnā koe te manahau o tira, te motu whānui. Ai, kei te taipaki ara, kei te Sunshine Coast ki ahi te reire a hau I tēnei wā. Ko nei te kāinga o taku whanaunga ara Jose Ge. Kua puta tana rongo hei kai tākaro mā te kapa ōpango I ngā tau 2008 taino atu ki te 14. Nā, kua neke noa atu I te ono tau aia I konei, engari kāre he whutupōro I ona ringa I nei rā, engari he piriti me te pātara waina. Anei taku pūrongo. Mai I te ao whutupōro, ki te ao pakihi. Kua huri te ao o Jose Ge, uri no te tai rāwhiti. Ko te whānau tonu te pūtake o taua huringa. Yeah, look, we were just trying to find a place for the family to sort of settle down and something that was good for the kids and the family, and decided that Sunshine Coast and here in Maluluba was going to be the place. I tua atu I ana mahi hei kaiako whutupōro ki tētahi o ngā kura I konei, I heipū mai tētahi kōwhiringa ke whakatūri ai e rāua ko tana makau I tētahi whare kai hou. Yeah, there was nothing like this, so once we opened it was received really well, like a beautiful space to connect, to meet. Ko Kate te ringa hāpai, ringa toi hoki I muri I te kaupapa. Nāna te āhua I whakarite, nāna hoki I whakatīnana. Kate pretty much built the whole thing from head to toe, so outside didn't really exist, and this was just a small little real estate office, so a lot of hard work and also a lot of it comes from our time that we've spent over living in France and the Mediterranean as well, so that was where a lot of the theme and the ideas and that came from. Nā tō rāua whakapau wera ki te wāhi nei, ka tipu te pakihi, ka angi tū. People that come here and really embrace and enjoy the space, people who have spent time in the Mediterranean, who understand the type of simple quality food and drinks, who appreciate, sitting for a while, being present, connecting. Ahakoa he toha kai te mahi a Jose I tēnei wā, e kore tawhiti atu te kai māro, nāna ia I whāngai mō ngā taumaha. Where the ABs are at the moment and where they need to get to, I
thought, just in my own opinion, that Jamie might have been the right man for the job. But look, Renz is also got a lot of qualities, really good qualities about him. Big sort of culture background, identity, and I think he'll, I'm confident that he'll get the job done. Ka re kore hei ngā kēmu ōpango e tū mai nei, he wainanga nui kei te haere ki Kasita. Matae Smith, atu I te taipaki, tai oro. Te taipaki a mātae, kei te taipaki a mātae, kai pāki ana, kā rea kore. Hoi no, ki te poi tūkohu, noho tonu ana ki te aoha, kine I te tai rāwhiti. E toru noi ho ngā kōtiro I kitea e tākaro poi tūkohu ana I ngā wā o mua. Engari he hina tore e pi atata mai anei nei anei. Ko whakaarahia ake, he kura poi tūkohu motuhake mo ngā kōtiro anake. Me te aronga nui ki āta whakawhanake I ngā pūkenga poi tūkohu o ngā kōtiro, kia kore ai rātou e noho noa iho ki te pai I te taha o te kōti. Anei arahia timu no te kapa o Taioro News. I timata mai tētahi kitenga noiho. E rua tau ki muri ki tētahi whakataetai poi tūkohu, he toko I te noa ngā kōtiro e tākaro poi tūkohu ana mō te tai rāwhiti. Kore pai te mea, kore ngā tamaka tuari I te koro. He tore noiho ngā kōtiro e pirangi ana ki te tākaro I te kēmu, ka uru rātou I roto I te whakataetai o ngā tama. Let's go! Set up one more time! Nā reira, I whakatau tētahi tira kai ako toko whā kia whakaritea tētahi kura poi tūkohu, kia whakawhanake I ngā kai tākaro kōtiro no tūranga nui a kiwa. Ki te mātou he iti haere o mātou pukenga I te tai rāwhiti roto I tēnei kēmu. Pai ake tēnei I e rāti kura I ki rānau. E ako nui ana I ki konei. And e nui te aroha I Wānga a tātou katoa. Te aronga matua ki ngā pukenga kaua ki te whakataetai. O te wete I te kēmu me te whakapakari I ngā pukenga te aronga matua. Kua ako te ai te triple threat, koia hoki he pukenga dribble. I te timata he tino ainini o mātou māhunga nata e kore rātou e rongo, o rātou pukenga, I whakaro rātou e mōhio ana rātou, engari mena ka kite kau te mai te timata I ki a naenei, me he nui te mahi o te tamaiti. Kei te kurataka wainga o Elminster, te kāinga o te kura tūkohu mō te kore utu, hei tēnei wiki ka eke rātou ki tētahi taumata nui, ka whakawhiti rātou ki te mataua Māui mō tā rātou whakataetai tuatahi, hei kura. Ko te tino hia, ka uri mātou ki ngā whakataetai kia hi tereira I te tau heke mai nei, ka kite rātou hiaha ngā academy ti kona, hei ara whakamua mō rātou mō te kura tuarua. He tino haere kua, hei tino kua pai ake aku pukinga ki konei. Ki okuna he whakaaro, he tino kaha ngā kōtiro I roto I tēnei kēmi, nā te mea he mana wahine rātou, mai te tai rāwhiti. Ko te whāinga matua kia tai atu ki a hitreiria ngā tau e heke mai nei. Ki te whakataetai, ki te kite hoki I ngā huarahi kai mua ia rātou I roto I te ao poi tūkohu. Rahia tumutumu, tai oro. No pai, tino pai. Nā, ki te poi tarawhiti, kua whakaingoatia e te kapa, me ki te whutiporo mo taku he, kua whakaingoatia e te kapa matatū, a rātou a kai tākaro mo te whakataetai ngai o wāhine o aupiki I tēnei tau 2026. Ko tētai o ngā kai tākaro ho, ko Paris Lokotui, e 23 ngā tau, I roto ia I te kapa poi tarawhiti Mainland Tactics I te rātau, I toa whakaihu wakara I te whakataetai ANZ Premiership, mo te wā tuatahi. Ai eke hoki aia ki te 50 tākaro I tērā taumata teitei o te poi tarawhiti, engari kua āta kōwhiri ia kia takahi aroha I tēnei tau ara ki te whutu pōro. Anei te pūrongo a Tahu News. To compete in the female space in Aupiki, we have to get fitter, faster, stronger and smarter. Kua panoni hā kina Āperira Lokotui. Why not to do something extravagant? So I thought, why not give rugby a go? No te ata nei, I tūātea te kai tākaro hā kina o ngai tahu, hei kai tākaro mo te kapa matatū, ka uru atu ki te whakataetai Super Rugby Aupiki tēnei tau. No nai nei, e whakaharatau ana ia hei pautaha, hei tīkape anō hoki.
When you've got a dad that plays professional rugby, travelling around the world and getting to do something he loves, it's really cool and inspiring to see. So I guess I just kind of wanted to replicate that. And whatever sport that was, he's gone to 2 Rugby World Cup cycles for Tonga. Been really proud to see him achieve his goal, and then, yeah, to do it now for myself and my family here at Matapae in Christchurch has been pretty awesome. The title is going to Canterbury. I te rātau i toa a lokotui i te whakataetai ANZ me te kapa tactics. Kua whakakanohi hoki ia i Aotearoa i roto i ngāha kinakina e toru, tai atu ki te poi tūkohu, te makapai rōwai me te poi tarawhiti. E ai ki te pauako matua o Matatū a Blair Baxter, aha kua herereke te wā kōti ki te whira, kua Wāhanga a lokotui ki ngā panonitanga. They say it's not contact, but it's absolutely contact. It's just a different form. And she's been embracing all of that. I've had some really good words from our forwards coach, like she's going to end up in the scrums, so she's starting to understand her body in different positions, and she's doing exceptionally. For the Super Rugby Ōpiki title, I toa a Matatū i te whakataetai i te tau 2023, a i tēnei tau kua eke a Baxter ki te tūnga pauako matua, i muri i te tuāteatanga a Whitney Hansen ki te kapa rarau he pango. We were pretty close last year to make the final and punch well above our weight and deal with all the adversity, and to take over from Whitney's departure has enabled us just to pivot a little bit. We'll keep building on our culture. I think that's part of the thing we do really well. 1000%, winning everything. I've got a lot to tick off in terms of winning, and one of those is winning Ōpiki this year. Hei te 13 o hune, ka tīmata te rauna tuatahi o te whakataetai Super Rugby Ōpiki. Ka tuki rai ki te rai te kapa Matatū me te kapa Chiefs Manawa. Ko te whainga a lokotui mo tēnei kaupeka, ka tākaro ia ki te whira whakataetai. Ka pae mihi ana kia koutou o Tahu News. Hoi anō rei tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā, kia mau tonu mai kia te karere. Ka te tiwi e mahuta kene ko ngā tohu huarere. Koe nō rei tiwi, koe nā ngā hūpane me ngā kaupane i a te karere i tēnei rā, e mihi ana tūrou, parea tūrou, Hawaiki.